Nje Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngikhulume ngemisebenzi yelanga ilanga lathi liseJudiya labuza kumaNazarethe lathi maNazarethe njengoba senehlukene kangaka nje sekutheni mina okungazange kukhulunywe ubaba wathi nibona senehlukene kakhulu wathi makuphume makusukume noyedwa akhulume akusukuma ngamuntu wathi ngisho ngoba sengibonise nehlukene ubaba wathi ibani munye nifane nebumba likasemende niye ngahlanye nifana namani maNazarethe amahle enkosini kunjalo inkosi yesabatho ukuthi ngolunye ulanga ekuphakameni kwakuyisabatha yasukuma yasinga yonke indawo yabheka imoya yomine yatasathi ukuthi kuzokwenziwa njani la ekuphakameni ngoba indawo kayisekho incane ithempeli kalisekho isicawu kalisekho nendawo yokwakha isekho yengiso isho njalo unyazi lesulu lithi umusi wasehleni waprofita omkhulu la khona ekuphakameni isho njalo isinga imoya ithi ngoba abantu abesakho baningi bazoshona laba bantu kuzokwenjani umusi wasehleni salo uphakama maNazarethe anikwazi lokho ukuthi lithi ukonakala kwenye into kukulunga kwenye maNazarethe amahle enkosini ebese ngibuya sengisala khothama kwalila ngangikhona safika ntambama amabhasi umathi safikile sisokuthiwa inkosi sibhukile tholakala ukuthi siyafika thina kwakhiwa indlu manje mayakhiwa indlu kwaphuma izwi eliphumelangeni lathi hambani niyengazivele niyolanda ubaba omncane usashiwe ndasabizwa kanjalo hambani olanda ubaba omncane wathi umaye engakwenzi lokho senzokhuphukela kwabheka besayo niyolanda bababheka besayo ngizokhuphuka nabo ngentabeni nangempela kwenziwa lokho hamba olanda ubaba omncane ubaba omncane inyanga isulu sathi masifika entabeni sehla sesiye sokusasa sesiyowasha afika bendawo bathi hawu uyazi thina sisiwe uthangi kuthikwa kuhlatshelelwa phezulu entabeni uhutshwa kakhulu kasangithi mase sibhuke ekseni hawu akukho maNazarethe hawu bese sesizakela ingane zethu sezoya enkoleni zithole imali ngoba labantu besane imali asibafuni laba abesa lapha bengasiniki namali abanalutho nihlule lapho ngithanda ukuthi kancane mntu ngaHlanzi ukuthi kunaba kancane ba thulithu ngelinye ilanga ngangilele baba ngathi uma ngilele ngabona inkosi inyanga yezulu ihlele esihlalweni ngase ngisuka sengiguqa sengiyonikela kwase kuqhamuka ilanga yasihlala ngapha senyakatho ubaba ehlezi ngaseningizimu inyanga yezulu ngase ngidlula enyangeni yezulu sengiyalapha elangeni ngoba phela la ekade sinikela khona yasivela isuki lesuku ilanga langishiya kwathi duku futhi kwenzeka kanjalo inyanga yezulu isehlalweni laqhamuka ilanga futhi ngathi ngiyakulo lasukuma lathi ungathi wena uma umbona ugijima usekimi mina ngisasebenzeli la emhlabeni senisonzele kwelitsaka wathi nango sesehlalweni okufanele uye kuyo kukabuye nangempela bantwana bomkhonzo uNkulunkulu kwenzeka lokho inyanga yezulu isigcotsheni bese sigijimesa enyangeni yezulu thina asizange siye ndawo
uthena mhla ngabe esekukhona lezo xakaxaka ngakhumbula izwi elilodwa elakhulunywa ilanga lathi lapha phakathi kwaleli bandla selimabandla amabili wathi ukhono likaNkulunkulu wathi ukhono likaSathane ngayibuza ngathi kodwa ke yiliphi ngoba semabili wasengikhombisa kusheni ilanga selingikhombisa nanyanga yezulu oyona fanele silandele Manazaretha amahle enkosini ngithi angikusho lokhu ukuthi akukho kuduka thina sedukile sisesangweni lomnyango wezulu amen uyayekela wena uma usindwa ngokomhlaba njengoba ngithi ungangilibazisa isitha sami ngisho ngoba ngifuna ukuya ekhaya ngibacela labantu abami shembe ubakhumbule naku nahamba nabo lokhu ngasukela ngithatha lobu Nazaretha noyise asikaze sishone ndawo shembe silandela wena unyazi lwezulu silandela wena baba ungathifulatheli Nkosi ngizocela ukwehlela ngesandla Nkosi mayibusise emisweni